بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنته وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن أسماء بنت يزيد أو بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. يتي الله سبحانه وتعالى تدل ماوندو توودو سنيدو هاندو يتede yen tori yo juuli en laado meden Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo neli meden sabu yurmende yo juule sahaba ben fof o juula e hoore kala jokkudo diina kabe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina. Allahumma amin. walli fi don do ha joni mo sogganden di makuji nelaado di woni e makande en fi bural wurugol e hoore basal hoore yani heege nguure sattuɗo yondinora ko ɗuuɗa ha ɓen ko Allah arsiki ɗum kon ka ñamete e ka yargol e ka ɓornateeri fi faɗi geɓe aduna jane jane ɗen tawa ɗum suninaali on tigi ha feƴƴiti ha bonni diina makko kan. ko ɗin makuji nelaɗo woni ege soggande ɗo e no nelaɗo wurirno noon tigi tigi yi e darsu feƴƴiɗo ɗo on no ɓe sahaba ɓe nelaɗo ɗo sallllahu alih wa sallam ɓe nelaɗo imminno fi waɗoygol jihadi tawi ko boto hun tamaro woni ko o yoɓinta ɓe yonayɓe 300 e ko fawi tawi koɓe sendir tamarore wotere ihi an kadi tamarore an kadi hin moko ba tamarore wotere pet tawa so ƴakkinde nde gasinde wotere ɗumanna to yaway tawa ko yo muytu ɗon yani lewñedi sukkara on wona ɗon seeɗa ara duumoto seeɗa kono haɗali fi maɓɓe wowlete ha ñande ngal ngal dari. oɗo hadis hande ko kanko watti 517 hadisaji ɗin bi deftere nde fuɗɗa jangede. ko filli hadis on ko Asma bintu Yazid. oɗo o sifani en coñcinlaar ɗin ko honno ɗi wa'uno o maaki kana wonino kummu juuɗe dolokke ma juuɗe gamisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dolokke makko on juuɗe dolokke makko on kanko nelaro sallah sallam o wonino ila ruskhi ko haaka kuuƴe ɗo ha ɗo e ruskh ko articulation on lombiɗo hakkude falawal jungo ngon e newre nden ko ha ɗo andi lamɓe lawɓe ɓen tentini bewɓe ɓen haray jungo ngon fof no mutika nder jungo dolokke ko be juutine ko be hibbo dolokke on ko wiya ha hibbo ka leydi awa juutɗen kadi koyo mutta wiye he daari oɗo kadi bagi on lellu nandi kono ko simple kanko nelaɗo sallllahu alih wa sallam dolokke makko on ko simple ha ka dolokke ka juuɗe dolokke miskin ɓen hattata ɗon ko ɗon junngo dolokke makko hattata kanko kadi. ko filli hadis on ɗo ko Abu Dawuda e Tirmidhi wi hadis on ino moƴƴi kono Cheikh Albani ka silsilatu hadis daifa kanko wi hadis on na o selluɗo. o wi arrusgu bisadi wa rusgu bisin no wi e rusgu no wi e rusgu windire sad no windire sin fof wa huwa almifsalu bayna alkaffi wasaidi ko keerol hakkunde
newre nden e falawal jungo ngol ga sa'id ko falawal jungo ɗum ɗo woni cemlal tukolo ɓe wiyata cemlal ɗum ɗo woni sa'id kafu woni newre nden ko ka keerol ɗo ka yiltodirta ɗo ko ɗo wiyete rusх ma rus imma sad ma sin o hadis heddo ɗo kanko watti 519 wa an jabirin radiyallahu anhu ittama jabir ibn abdillah yo allah weltanamo kanko e ben makko weltano sahaba ɓen fo watta en ɗon enen kadi weltano en galaw maki inna no menen kunna men woni no yawmal khandaqi ñande gawol ngol asete khandak ko fosewol ko gawol luggungol ɗum wiyete khandak nahfiru meɗen asa ɓe gandi ko wanno ha ɓe asigol gawol ɗo ko ɓe nandugol inde qouraychiyankoɓe ɓen fokkitaniɓe ɗon noon ko ɓe bus ɓe annike argol ɓe mula ɓe gayna ɓe few ɓe mooɓi Thaqif e Ghatafan e kala leƴƴi arabu wonɗi takko Makka ɗon ɓe famodir ɓen fof ɓe inni he ɓe mari gaño kafaɗo ko watten accen kala ko jokkuɗen yahen réglement andi o haaɓi men to Badri to o fooli men awa kono ka Uhudi ɗo men yahi menen kadi men yettoyki seeɗa kono ha joni danger makko on ha joni no woodi o sen accimo ɗo o janɗiriɗo seeɗa seeɗa moƴƴana en ɓe haldi ɗum ɓe fokkiti ɓe guluji tawi ɓe famodiri kadi e yimɓe ɓen e nafigi ɓe Madina e alyahudu ɓe Madina ɓe fof ɓe waɗi jungo woto ɓe inni oɗo doguɗo ka amen yehi ka moɗon si neɓoyi ko onon kadi naɓata tallalakke makko on joni wallidiren awa woni tawi ɓe hu'idiri gaɗa e gani fiyo ɓe arɓe ɓe gayna nelaɗo kañum e sahaba makko ɓen ɓawo nelaɗo nani ɗum ɗon on habar ɗon hewtiɓe ɓe moɓi sahaba maɓɓe ɓe diisi ɓe wi joni ko honno watte ɓe fokkitani en hiɓe ɗuuɗi ɓe ɓuri en ɗuuɗude ɓe ɓuri en alaji haɓirɗi ko honno watte pehe adda Salmanul Farisi addi ɗon feere o inni Madina ɗo no woodi e nokkeli ka tawata ɗon rewata ko hewto nder saare nden ka reweto hewto saare nden ɗo tawa fello ala ewa ayde caangol janol ko tawata no metti rewande waɗɗi ɓen ala waɗe ko sengo woto menen farisiyankoɓe men yiyayno si tawi sifa ɗum ɗo ari men asayno min waɗa kanal fo se wi molanangi tawa waɗɗiɗo wawata lumbudude kañum e mbaɗɗateri makko ni jom puccu ma jom ngeloba ma mbabba wawata lumbude few hay siko on tigi tun lumbi goto e goto mo waɗɗaki metta haɓude wa waɗɗiɗo emo dow an hiɗa ley dayman wontirɗo dow on no wawi wontirɗo ley on joni noon sengo Madina goɗɗo sengo ko pelle goɗo gano metti rewde ko ɗo tum ɓe rewata sen asino ɗo joni ne waɗi ɗo e canal molanaɗo tawa ko waɗɗa kon feƴƴata few en ari en darike ɗon kadi si on tigi wi cippoto e ko waɗɗi kon gaɗa toon wiya lumbay o untike ɗon ɗo yo ƴawa yara en réglimo lanumaki ko feere labande ɓe haldi joni yo ɓe asu kono ɗum welata so defi ɓayna ville désert ɓe mari wona poclen wona ɗo machine asirɗo ko juuɗe ɗen ɓe yahi ɓe yani e muɗum ɓe asi piiji muy feƴƴuno ɗon joni Jabir no sifanade en ɗon seeɗa tampere ko ɓe tampuno ɗon ka asugol ngol foosewol ɗon ɓe andi ɓe asuno ha ɓe gayni ɓay ɓe aroyi ɓe andi ɗon ko ɗon ɓe natirta ɓay ɓe aroyi Abou Soufiane en kanko wonno hoore konugum on tuma tawi o naata l'islam ɓe hewti tum ɓe tawi hino kanal wi ka asa dari ɓe tawi lumbata ɓayni nde feere ɗo wona feere arabujo ni
enen en annda ɗum. Nelaaɗo heɓi woɓɓe goo tawtuɓe mo jeyaɓe communauté ji goɗɗi goo, jeyaɓe leƴƴi goɗɗi goo, jogiiɓe plan ji goɗɗi goo, o plan na plan arabujo. Andi ɓe wi joni a wonen gane ga kampen ɗo ɓe waɗi ɗon base maɓɓe on. Nelaaɗo sallallah alih w sallam kañum e sahaba mum waɗi base mum on kañum kadi tele nder ton ɓe ɓuttodiri ɗon. Andi ko wono Amr ibn Wud on haɓɓitino o lumbay, o wi mayde nden ɓawi o fokkiti lumbugol o wari ha ko o ƴawoyi o gerdi e mum ha o ƴawoyi few. Andi Ali ko Ali winomo awa min ko min regilte an ko a payi kum mi falaka muludema hay taw a jiidaki, somi wari maɗo wara e muli. O wi min noon sa falakala mulde min miɗo falama mulde, min sa falakala warde miɗo falama warde. Ɗum mettimo, o wi min intérêt wa a payi kum. Ɓe nangodi kuttu wurin tongali, Ali layimo ɗon kisan. Andi ɓe wonno ɗon ha Allah subhanahu wa taala addi keɗeli, addi hendu tawi ndu irtay tantiji maɓɓe ɗin, jangol e kulol fo ha ɓe tawi op Abu Sufyan inni he wimi hotta o mi hooti nani. Si tawi général o wi hooti ara e lakkuru kan ala ko waɗa. Andi qissa on no anda no winda ka defte feeñi, kono ko jusu seeɗa ni Jaabir addani en ɗo. O wi men wonno ñande ngol gaawol ɗon meɗen asa fa aradat kudiyatun shadidatun. O wi yaltitani men ƴawlodiroyi e fetere, imma fetere ma karal. ɓe inni kudiya ko leydi tamidi yoori ken ta soppinatta. Woɓɓe inni ko feto shadidatun sattuɗo tiiɗuɗo noon. Fo jaa'u ɓe ari ila nabi sallah sallam fa gaalu ɓe inni hadihi kudiyatun aradat fil khandak. Awa ɗum ɗo ko feto ma ko honno wiyete ko kare ɗon yaltiti ka asete ɗon men ronko few men soppuɗo o a soppay tun caf to cowtito. Fa galanlaɗo maaki ana nasiru mimi cipoto min kadi mi cippoto ka ngay ka to mi asa na joɗagol tun jonna yamiro jonna ordre ji waɗe ɗum ɗo naɓireɗa meɗa itteɗo watte ni kanko haray mo tawa ka tere net. O imi cippoto min kadi. Summa gama refti o immi o dari wa batnuhu ma'subun, tawi tege makko no haɓɓa asaba yani no haɓɓa bi hajarin hayre, mo waɗi hayre ka reedu ga fi taw ñobbito mo haɓɓi ɗon. O wi wa labisna salasta ayamin, men woni balɗe tati kanko Jaabir on e fillade la nadugu zawagan, men mettata ko metta, men ñamata e fus yani zaga zawagan ko mettagol, hay ko mette ala, huy ko ñaame ala, golle saɗɗe travaux forcé. Fa akhadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam animo sifanaden ɗo ko fi honɗum reedu nelaɗo noon sallallah alih w sallam no takkitoyi ha no haɓɓa hayre ko tawde balɗe tati ɓe ñamali. O wi nelaɗo ɓa o cippike fa akhadha o ƴetti al miwal koko asirte, o ƴetti no wi e soyran, no wi e honno pikas, no wi e kala ko asirte ɗo ko jogui doole. Miwal kadi no wi e tenirde ni ko aala hutorɗo tiiɗuɗo no gollitire ka leɗɗe, no gollitire ka leydi. O yetti ɗum fa daraba, o tappi fa aada kathiban ahyala, soppugol ɗon wonti tulde e yirfiire. Kathib ko tulde jaare, ahyal ko tawata no ɗaati sa waɗi ni goɗɗum iroto, wonti tulde yirfiire satta hande kadi. Aw ahyam, imma ahyal ma ahyam, fof ko gootum, ko mana gooto. Fa qultu ya rasulallah, on tumati kanko Jaabiri o inni min nelaɗo Allah on, idan li ila al bayti, newnanam mi yilto ka suudu.
woɓɓe no ƴoƴi ɓe yi ay piiji ɗin hayso ɓe yeetaka ka o yi noon laaɗo ɓaŋike tawi he ono weela o faalaki tan e ɗaɓɓande nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɓe nafo o wi nelaɗo newnanan mi yilto ka suudu ka galle nelaɗo newnanimo ɗum ɗon wowlaka ɗo kono ko ɗon ɓay o wi mi innoye sonnajo an on ko tawde o newnanama nelaɗo newnanimo o yilti ka suudu fa qultu limraati mi wi sonnajo an on ra'aytu binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam shay'an ma dhalika sabrun fa indaki shay'un mi yi e nelaɗo hunde ɗum wawata ko muññade hewti hatti mi yiye makko heege ngeɗo muñirata ne ɗamari ɗo goɗɗum seeɗa fa galat sonnajo makko o wi indi sha'irun wa anaqun miɗo mari ɗo ngawri sha'ir miɗo mari ɗo kadi be'u yani be'um tosokun anaq ko ɓotum be'um be'um ko ari kun timminali hitande miɗo mari kun ɗo on to mati o wi fa dabahtu l anaqa mi hirsi be'um kun kiikuli hun kun wa tahantu sha'ira mi uni ngawri ndi mi purkiti ngawri ndin hatta ja'alna lahma fi lburmati ha men taƴite on men wattite on ka wurere burma ko wurere o wi ɓaawo ɗum ɗo waɗi summa ji'tu nabiya sallah sallam wal ajinu gadi kasara wal burmatu bayna al athafiya gadi kadat tanduju o wi mi arti kanelaɗo tawi komi arta kanelaɗo tawi ngawri condi ngawri ndin ndilan ni muncitade wurere nden bayna al athafiyi noka hakkude noka hoore kereje safi ko kereje wurere noka hoore hakkude kereje mana ka hoore kereje kadi kaada tanduju fayda lutti be yo ɓendu mi accali gasude kono mi dogi noon mi yahan nelaɗo ɓay hakkude saare madina nden e kaɓe handaga on ka asanoɗo no woɗɗodiri seeɗa on to mati o wi fa qultu wimi nelaɗo mi inni tuayyimun li ñamete hal ma ñamete wel tuayyim tasghiru ta'amu tuayyimun ñamete hal li miɗo mari ɗo seeɗa ɗum mari ñamete hal kal ɗuuɗa yoni aray mi faala yen seenoɗo toon fa ɓum anta ya rasulallah wa rajulun aw rajulani immo an nelaɗo seenoɗa harɗa wonde e gorko goto pette ma ɗiɗo ko ɗuuɗi o faalaka ɓe ɗuuɗa ɓa ñamete on ɗuuɗa tawa nelaɗo ko faalano ko ronka heɓade nelaɗo ko dokko oy seenodo e goto ma ɗiɗo galanlaɗo maaki kam hu ɗum ko ano jelu e ñamete on embere muɗum fadakat lahu mi jantanimo yani ko gawri hal seeɗa men purkiti ɗon e be un gukku tunni men hirsi ko ɗum ɗon mi jantanimo ɗum fagala o maaki kathirun tayyibun no ɗuuɗi no weli qul laha yeeto yahu yeetoɗa ɓeyguma la tanzi il burmata o taw cippi wurere nden walal khubza min attannuri wo taw ittu bireɗi jeɗen kadi ka furno hatta aati ha mi ara yo accu fof no woniri ɗon noon taw memin taw dérange ɗon hay fus ha mi hewta fagallaɗo maki guumo imme may jama fof weelanoɓe mo ɓen o habbino ɗum ɗo may jaabiri billahi iye awa ɗum ɗo ko muraɗo ɓi ɗum fuu awade wirtoto hande fagama almuhajiruna wal ansar hoɓɓe e takamɓe foppo immi ferɓe e takamɓe madina foppo immi o wi fa dahaltu alayha kanko jaabir o wi mi ari mi naati ka sonnajo an o woni ɗum fa qultu min ni way hakki he bonema hande amayidama ja annabiu sallah sallam walmuhajiruna wal ansar waman maahu nelaɗo ardi e ferɓe e takamɓe e ɓe wondi ɓen fof ɓe jeeyaka na ferɓe na takamɓe foppo ari he hande amayidama anajidama hande way haki he maɗa hande ko hono sertita e ɓeɗo galat
sonnajo on wi hal sa'alaka ene o landinoma wodi ko landima fi ko yeytiɗama ko yoɓe seenano qultu jabiri wi umi naam hi o landino lande mi yeytimo kadi na buy kono ɗum haɗali o mawɓi ɓe fop ɓe ari gaala o wi udkhulu bisimilla naate gaala laɗo maki udkhulu naate wala tadagatu wota on ɓiƴodir wota on duñidir naatire goto goto naatire doyi fa jaala nelaɗo fuɗɗi yaksiru lhubsa imo taƴa biredi on wa yajalu alayhi lahma o ƴetta tew on o waɗa ka biredi ana o feera biredi wal ngal o waɗa toon tew on o jonna o serva wa yukhammiru burmata wa yukhammiru lburmata emo buumi khammara ko suddugol himo suddi wurere nden wattannura e furno on ida akhada minhu si o ƴetti tun o suuma ko lutti kon ta e goto yiwu kanko woni servude so ñeɗi so ƴetti te wonɗa e ɗuma on o ñeɗi o ƴetti biredi on ɗa o buuma khammara tahmiran buumugol ko ɗo khamru on itta nde wonno khamru beere on ɓay buuma e haqqille ɗen fes sudda ɗe hara ɗe haqqille ngala fes ɗe gollata ɗon inna summiya alhamru khamran li annaha tasturu l aqla ko ɗo itta kadi khimar ko sonnajo tiggoto kon ma ko buumita yeeso makko ngon kon ɗum kadi ko wiyete ko khimar o buuma wurere nden e furno on si o ƴetti to goɗɗum wa yuqarribu ila ashabihi o ɓattina e wondiɓe makko ɓen summa yanzi u on tumati o itta noon falam yazal yaksiru wa yaghrafu hatta shabiu o sertali imo taƴa biredi on imo ñeɗa e soso on ka wurere watta ɗon jonna ɓe mo be nafo hatta shabiu ha ɓe haari wa baqiya minhu lutti e ko wonno ka wurere kon e biredi on fagala nelaɗo maki kuli hadha wa ahdi ɗum ɗo ñaamu nelda kadi woɓɓe goo kawtal ngal fa inna nnasa asabathum maja'atu sabu yimɓe ɓen heege heɓiɓe ñaamu ɗum ɗo nelda kadi kawte ɗen kamɓe arnoɓe ɓen tawi ɓe haari o wi sabu na fewn ɗo yimɓe no weela muttafaqun alay o hadis ɗo no fotta e sellugol muɗum wa fi riwayatin qala jabirun lamma hufira alkhandagu riwaya goɗɗo goo jabir bnu abdallah o wi sanga khandag on asano ra'aytu binnabiyi sallallah alih sallam khamasan mi yii e nelaɗo heege khamas mahmasa e ko heege fankafa'tu mi yiltiti ila mra'ati inkifa'u ko hippagol ko yiltitagol mi yiltiti ila mra'ati ka sonnajo an on fa qultu mi inni hal indaki shay'un ɗamari goɗɗum ɗon ko ñamete fa inni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan mi enelaɗo heege mu sattuge fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sha'irin o yaltinanimmi boto hum jirabe jangino jirabe ko boto hum guri no e makkum sa'un sa'are wotere min sha'irin e morde e sha'ir sa ne andi sa'un koko etirte ko kilo ɗiɗi e feccere ngawri sha'ir walana buhaymatum meɗe mari mummunte hum daajinum ne'akum daajin dawajin ani ko kulle domestique je ɗen ko ne'akon kono wiyete ko dawajin en hada daajinu ɗum ɗo koko wondi e yimɓe koko eltoda yimɓe ko ne'ida yimɓe ɓen buhaymatum ko tasayiru bahima ɓeɗe mari daabe hum ne'akum ɗo fa dabahtu ha mi hirsi kum wa tahnati alsha'ir kanko sonnajo on o uni ngawri ndin to dow ga ko holluno ko kanko jaabir tigi uni ngawri ndin kono ɗo ko holli ko sonnajo on fa faragat ila faraghi ani o gayni watti e ko mi gayni kon o gayni unugol tami kadi mi gayni hirsugol
وقطعتها mi taƴiti kundaɓe hon ɗo tewo makkum on fi burmatiha mi waɗi ɗum ka wurere makko summa wallaytu on tumati mi hucciti mi yahi ila rasulillahi sallah sallam kan laaɗo allah fa galat ɓawi fokkiti yago kan laaɗo sonnajo wimi la tafdahni bi rasulillahi sallah sallam man maahu wota hersiniran nelaɗo e ɓe wondi ɓe nde mana ta hersina ta adna nelaɗo e ɓe wondi ɓe gara ɓe ɗuuɗi tawa komi préparé ɗo kon yonata yeyna emba o jirrawno fanɗi junngo ndaari ko o defani min ndaari ko ɓe noddiri men fii mum ta hersinan dey sonnajo makko bajo sonnajo allah o kone soɓe sonnaɓe honno mo aani o taw hersu ɗuni nelaɗo e ɓe wondi ɓen o wi fa jituhu kanko jaabir o wi mi ari ka nelaɗo fa sarartuhu mi sowndimo awa de haray nafakka fanɗuɗo no ɗo haray bisimillah ɓawa mi sowni kon fa qultu min ya rasulallah ko an yonelaɗo allah dabahna buhaymatan lana mi hirsi daabewel amen daabewel wa tahantu sa'an min sha'irin mi uni beru sa'are wotere gawri fa ta'ala anta wa nafaru ma'aka an an e seeɗaɓe wondude e maɗa nafar ko seeɗaɓe ni ko ɗiɗo ha tato woɓɓe nin no ya ha jow ma jeɗɗo ma jeenayi kono na hewtu sappo woɓɓe wi o wi fasaha rasulullah sallah sallam ɗo ewni fa galaw maki ya ahla al khandak kono yimɓe khandak ɗo inna jabiran tabiti wonde jabir ibne abdillahi oɗo kadi sana'a su'ran o golli ñamete suur ko ñamete hoɓɓe o gollani e ñamete fa hayya hal ko ar ay taala no ɓeyde alif on hayya halla laamon pooɗe watte alif sinano ko hayya hal ar hayya halla are bikum hayya halla bikum yani are taalaw are on fopp fa gala nabiyu sallallah alih w sallam nelaɗo allah on maaki la tunzilunna burmatakum wota on cippi wurere mon nde wala tahbizunna ajinakum wota on juɗu kadi condi gawri mon ndin hatta aji a ha mi ara fa jiitu o wi armi kanko jaabiri wi wa ja annabi sa sallam laɗo allah seeni yaqudumo nasahimo arde yimɓe ɓe ngo wonti yeeso yimɓe fof yewtiri ɓaawo goro goccoji hatta jiitu mraati ha mi ari ka sonnajo an on kanko jaabiri o wi ɗum fa galat sonnajo on wi bika wa bika an yani ko yennorego bika wa bika aray ko hoyre an ko a hersata an ko ani daari ko gerɗa daari ko defuɗami fa qultu wi'umi gadi fa'altu alladhi qulti ko winoɗa kon ko ɗum mi wannogoy kono nela jaɓani komi wi ko fa akhrajat ajinan on tumati sonnajo yaltini gawri farin jiiɓaɗo on toni ajin haray farin o jillama e ndiyam woni tamere cobbal o wi fa basaga fihi sella fa basaga o tutti ka condi ɗon kanko nelaɗo wa baraka o barkini o inni yo allah waɗu barki e mum baraka ɓe inna joni ittahadat dawlatu kada qararan wa barakat fihi washington masala ayna awa leydi kaariri ɓe ƴetti décision hunde kaari awa washington wi ɗon no waɗa barki ko konngol ngol ɓe gollitirta sahafiyan journalisme yagal ɓe inna en ko konngol tirgol si on tigui jaaɓi o weltori na wallahi wa baraka fi ra'yihi o weltori feere makko nden o wi yo allah waɗ barke muɗum o wi summa amada ila burmatina o faandi noon ko fokkitani kadi ka wurere amen fa basaga eɗo o addu saade on fa basaga o tutti ɗon kadi wa baraka o wi kadi yo allah waɗu barke muɗum summa qala refti o maaki odo o khabisatan
nodde noon waɗo biredi o juɗo biredi o faltahbis maaki o nodde juɗo biredi goo yo o ara o wattuda e oɗo sonnajo ɓe waɗa biredi o waqdahi min burmatikum ñeɗe ka wurere moɗon qadaha ay istamal al qadah ko peletum ko ñeɗugol ngol waqdahi ñeɗu min burmatikum e wurere mon nden wala tunziluha taw cippinde noon acconde ka nde woni ɗon ka hoore yiite ñeɗon ɗon wahum alfun tawi kamɓe arɓe ɗon ɓen ko ɓe wulure fa uqsimu billahi la akalu hatta tarakuhu kanko Jaabir fillo o yi miɗo wondiri Allah ɓe ñaamu ɗum ɗo ñaamete haa ɓe acci ɗon ñaamete on wan harafu ɓe hucciti ɓe yeeyi ɓe ñaami haa ɓe potti yani ɓen akala hattan harafa wata gittu no fata no heewi no fata no fatire no kama hiya wonde wonirno noon law hinde fata wa inna ajinana la yukhbasu kama huwa o wi cobbal amen ngal no juɗede biredi wono woni noon law no taƴe ɗon taƴe juɗe no wonir noon law hay hunde ɗoytaki on ɗo koye teddugal nelaɗo sallah sallam ga Allah teddinimo ko e mujisaji makko ɗin himo Allah no okkunomo mujisaji mujisa ɓurɗo mawnude on ko alquran oɗo ɓuuri mawnude qawluhu konngol makko mo firde noon konngol mettude fii ɗin konngol makko o wi aradat kudiyatun weeɓiti présenti arada ko présenti kudiya bi dammil kaafi kaaf on koye waɗe tural wa iskani daali on waɗe kowal wa bil ya'i al muthannat tahta e ya toɓɓiraɗo ɗiɗi ley wa hiya ɗum ɗon ko firi qit'atun ghalidatun ko huntere tekkunde sulbatun tiiɗunde min al ardi immorde e leydi la ya'malu fihi al fa'su woni on no wiyete soyra ma honno pikasi ma ɗuma fopp ala gollataɗo fes sinam la ya'malu fihi nafataɗo fus sa soppi natata no tekki no tiiɗi kadi sulb koko tawata wela tufude ɓen joni alhadidu sulb ko sulbu koko mara luuro hakkunde muɗum wono jandi ni woni alhadidu asulb o wi wal kathibu asluhu tallu ramli fiyanma kathib lasri muɗum ko tulu jaare tulde jaare wal muradu huna ko fanda ɗo sarat turaban na'iman ɗum wonti joni mbukulaydi ɗatundi wa huwa ma'ana ahyala woni woni ma'ana ahyal ko gani ko leydi ko mbukulaydi ɗatundi ner wal athafi al ahjaru allati yakunu alayha al qidru ko kaaƴe ɗe wurere aggoto hoore mum ɗum wiyete athafi ɗum woni kereje wa tadaghatu ay tazahamu ko ɓiƴondirgol wal maja'atu al ju'u ko heege wawa bi fathi al mim ɗum majaa na majaa wal khamisu bi fathi al kha'i al mu'jamati ko masirgol dow kha toɓɓaɗo on wal mimu kadi ara yeeso ɗon ɗum woni mana mum al ju'u ko heege wankafa'tu ay inqalabtu wa raja'tu mi yiltiti mi arti wal buhaymatu bi dammi al ba'i ba on ko watteɗo tural tasghiru al bahmati ko fanɗingol ko wiyete bahma wa hiya al anabu ɗulle ko ani ko be'un on cikuli hum bi fathi al ayn anago on ko aynu on ko watteɗo fatha waddajinu hiya allati alifati al bayta te dajin ko kulloy wowu koy ka suudu tawaray ka takko suudu ina dawajin gerto ko dawajin wiyete dooku ko dawajin o wi wassu'ru at-ta'amu alladhi yud'a an-nasu ilayhi wa huwa bil farisiya o wi sinama su'ur aslan su'ur si ko konngol arabu ngol harana konngol farisiyankoɓe wi ɗum ko konngol perse ɓe ɓen farisiyankoɓe ɓen kamɓe wi su'ur ko ñaamete moƴƴinaɗo yimɓe o préparé fi noddugol yimɓe
kono siko su'ur mo arabe on ko batte goɗɗo en jangino ko asar ka dambugal fi laaɓal asar su'urul insan batte neɗɗo on su'uru dawab batte daabeji no laaɓi ka laaɓa ko toon ɗum ɗo jangete kono oɗo ko fanda ko su'ur mo farisiyankoɓe ɓen ko ñamete ñamete moƴƴinaɗo yimɓe nodda e muɗum wa hayya halla ay ta'alaw are wa qawluha bika wa bika ay khasamathu o sonki o dukide e makko wa sabbathu o yennimo li annaha sabu kanko sonnajo itagadat himo fiɓi himo tanƴini anna alladi indaha wonde o ñamete wonɗo kam makko ɗon mo o marani ɓe la yakfi yonataɓe fastahiyat o hersi wa khafiya alayha suuɗi e makko o ronki andude ma akrama allahu ko allahu kon teddini subhanahu wa taala bihi ko o teddiniri ɗum o nabiyahu annabijo makko sallah sallama min hadihi lmujiza aldahira e oɗo kawake feeñuɗo wal ayati lbahira e o aya ɗo nde mande ɗo mande hawnide foonude bahir koko tawata yiiɗo o ŋalɗay o ŋalaw ɗo tawi o anda kanko ko ɗum waɗi fayda o yenni hay mawdi makko ken ko daari ko gerɗamen daari ko defɗamen bika wa bika o yi basaga ay basaga wa yuqalu aidan basaga 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 salasu lugati konguɗi tati il faut ko mana goto wa amada bi fathi mimi amada na amida gasada mana amida ko tewagol amada ko fandagol waqdahi ay igrifi ñeɗu wal miqdahatu al migrafatu miqdahatu ko ñeɗirkum ko peletul londe ma kala ko ñeɗirte wa taghittu ay li ghalayaniha sawtun gatta gani ko kono wurere fatirta noon woy wurere nden no fata sabu no heewi noon no fata no fatiray noon wallahu alam ko allah woni anduɗon en torki allah subahana taala yo allah faami en dina kam faamu sellu arsika en kadi gollitirgol jaɓanen ko golluɗen kon o arsika en ɗoftagol nelaɗo on sallallah sallam e ɗimakuji makko ɗo e muññoragol ber ko allah arsiki en kon yo arsika en arsika yaajuɗo daguiɗo waɗaɗo barki o wurta en waɗugol ko moƴƴi wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin naam Dico qui quali sono ora a quelli che mi stavano lavorando, quando vi domando che ti dico ma io non sai come comunica che stavo dico ma per la come stava la mente o ora che stavo dico io non la dico sai sa che memoria da ma e mi era che la di forno buoniavo di ora ko bappa yumma makko ka ko bappa makko kanko okkitiri bappa yumma a witu bappiraɓe ɓay ɗon ko ɗato cele ko bappiraɓe makko kanko suka on ka ko bappiraɓe nene makko ɓen bappa suddiɗo kañum e kotiraɓe suddiɗo okkitiri hayɗo goro mala de ngol hawti okkitiri no faama jonna ɓeyde ko ɗuɗɗema fof anda ko okkitiri naɓegamana waɗe ka tartibul awlawiya tartibul quwa ani jeygol sonnajo jeyɓe sonnajo ɓen haray won hiɓe ɓurdi ko hombo ɓuri handude e okkitirgol tawan gorol ngol fof no wawi okkitirde kono joni ko hombo taw jogui priorité hombo ɓuri handude e okkitirgol si ɓen jiwa onno ɗon ɓen sonnajo onno ɗon ko o mara ɓiɗɗo haray ko ben makko si ben makko ala ɗon si ben makko no wasino goɗɗo haray ko on wasiyaɗo si on ala haray ko soro sonnajo on ko joni sonnajo on no mari ɓiɗɗo on malikankoɓe nista e sonnajo on no mari ɓiɗɗo hellifaɗo no mari baaba haysi no mari baaba kamɓe malikankoɓe ɓenni ko ɓiɗɗo makko on ɓuuri mo handude e okkitirde edi baaba makko jumhur luttuɓe ino o woye ben makko ɓuuri mo handude e okkitirde malikankoɓe daari ka ronugol si tawi joni hara o sonnajo maayi no ɓiɗɗo makko rona e ɓuuri ko ben makko ben sonnajo ronata ko
ɓen sonnajo on ko jeegaɓa ƴetta ɓiɗɗo ƴetta ko lutti kon fuu kamɓe ɓe daariri ka dondi jumhure daariri ko baaba sonnajo on woni sabu ha sonnajo on heeɓi wona ɓiɗɗo sonnajo on ala batte fiyo sonnajo on woode ka aduna ɗo donc wonɗo sabu ha o wooda on ko on ɓuuri handude ɓenni kadi fiwigol okkitirgol kippugol fi okkitirgol yumma mum no ko hunde hersinude haray kippugol okkitirgol ɓiɗɗo mum debbo ɗum noon adama ɓuuri yarude no weeli fi no hersinaki e ɗimigo hande miɗo yaade okkitirgol yumma ko jumhur wi kon kono noon ɓuuri moƴƴude kono joni si baaba ala haray fopp no fottani ko ɓiɗɗo on woni priorité okkitirgol nene mum edi nene gotoɓe sonnajo on ma ɗum bappiraɓe sonnajo on ma ben sonnajo on mawɗo ɗo ka priorité on ko ɓiɗɗo on kono noon si o newni ɓeeɗa okkitiri dewgal ngal no selli kin hay fus ala toon la hubara lay ko woni ko so opposi ko wi gasata few haray ɓe hana okkitirde so o newni haray gasi al waliyu l aqadu ida samaha adina yajuzu li waliyi l abadu an yuzawija an yunkiha wa billahi tawfiq